إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وهجة على الخلق أجمعين
صلاة وسلاما دائمين متلازمين بتعاقب الليل والنهار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بالتقوى، فقد فاز المتقون. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاتقوا الله عباد الله. إننا لا بد أن ننتقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة، إما إلى الجنة وإما إلى النار. ندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا من أهل الجنة، ثم نعوذ بالله من ذلك النار. أيها المؤمنون، اسمعوا إلى قول الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Mauli mga umat Islam, bago saja nanay kudeng kato taniw imbulan piabidda sinallahu ta'ala kato taniw dayaw. Tanda sinulong iwan lasa sintuhan na umat sininapusan. Sabab piabidda sila sinallahu ta'ala ringakatan umat. Inwala nila na hinang karayawan harugaing bulan, pag-abot simbulan Ramadan, hipapahinang kanila sintuhan. Bang nilad tunahinang nakasakat sila sa sakatan panagnaan sa sakatan sintao. Ang pamagkarunahan na inumbati ni sumakat pasasakatan. May tayad to sabab nakawid da yung pagmaksiyat si Manu siya masanatu inireng sinummat na kauna. Yung pagmaksiyat sinummat na kauna, tiyo-tiyo da, ibang bukon maluag. Pagmaksiyat si Masayni, global. Sumuhon magmaksiyat halawang sinula niya, magpinda paula dugaing. Dahil nga sabab yan, piyabaitaan sinallahu ta'ala in nabi, papasakatun pasasakatan panagnaan. Uno yung sasakatan panagnaan yan, amin siyakatan sin Nabi Allah Nuh iwan simyarad kaniya. Sapinatu Nuh, sasakatan piyahinang sintuhan, Hanabi Allah Nuh piyagliki-likian sintao, insi makat amurain na salamat. Habulan Ramadan biyasin sa kaula-ula, piyasakat kita niyo sinallahu ta'ala sa sakatan yan, nagsama-sama. Dahil nga sabab yan tayong ugantan niyo, ingkab tangan sinhamuok. Ganarul, wala sa niha dunya. May tawila sa niha dunya, sabab yan ta sintuhan, la yusawi janaha ba'udah. In dunya ini, bang muhi kumpir, adlaw susungon, uirun halga niya. Sakali amunin mahal ka hatao. Atas di matungog,
bang man makapag-apa sa sasakatan, bang man makapagpasyal, bang man makapag-main-main, di kapagpasyal, di kapag-main-main hamasa na tuwin ni sabab, nalibot sin pagmaksiyat, nalibot simbala iwan mulka, hindi da kugdanan simbala iwan mulka, amuray simakat pasasakatan. Dahil nga sabab yan, yaring kabtangan niya. Man aradan naja wal amnu was salama, hisiusin mabaya, masalamat siya, sumanyang syariah dunya iwan adlaw akhirat, فَعَلَيْهِ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ. Maun na saya pabayta sin Tuhan iwan hinang sin Nabi. Habulan Ramadan naghangka sa sakatan kita nim. Hirayahan ni miskin. In sa sakatan sindayahan malingkat. In miskin way sa sakatan. Naghangka sa sakatan kita ni habulan Ramadan. Sindum iban sinadlaw, fa'alayhi bikitabillahi wa sunnati nabi. Bang siya mabaya, sindi siya kugdanan simpitna, simbala iban mulka, sumakat siya, pabiyita sin Tuhan, iban panghindo sin nabi. Man rakibaha naja, hisiusim miyakadhayan, biyasin pagtayon taniusim bulan Ramadan, yaon na lamisahan, yaon na hataas niya, impagkaon, impag-inom, kababayaan mo, di mo inumun, di mo kaunon, suway mabutin waktu. Man rakibaha, hisiusim miyakadhayan, naja, nasalamat siya. وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَارِقْ. Hisiusin tawri makadhayan, lumos siya mga tuwan. Inkihatihan na to lumos, na lumos sa ragat, na lumos sa tubig, aon lumos, bukol lumos sa ragat, bukol lumos sa tubig. Lumos uno, lumos pagmaksiyat, makuyag siya hanapso niya, makuyag siya sahwat niya, makuyag siya kaya naman niya, di siya makuyag kabayaan sintuhan. Na hisiu-siu, in nagpuasa, iagad niya imbayta sin Quran, iagad niya imbayta sin Nabi, nakasakat siya, nagsama-sama. Mga Tuhan, ubos na yung puasa. Nasira kita niyo sa sakatan, huon. Dahil nga sabab yan. Tayo kantan niyo yung sugpat sing kabtangan niya. Naasubo siya. Kay panatta si Lobi. Biyadiin ini karagpak na to. Tiap-tiap kau sa sakatan, aun dungguan, aun datungan. Biyadiin ini karunggo na to. Biyadiin ini karatung na to. Liusbita kalbaka walisanaka, patutugain atay mo, biyasing katutog sin pagpuasa mo sinadlaw, biyasing katutog sin pagibadat mo sindum habulan Ramadan. Liusbita kalbaka mutaallikun billah, patutugain atay mo hapuas na in Ramadan, patutugain atay mo, patutugain dila mo, patutugain pituang gautabaran mo harap pa Tuhan mo. Dahil nga sabab yan, tayo ngugim palman sin Tuhan, hasurat Ibrahim. Yusabbitullah, puspuson na to na iningatan yung magburo, pahuguton na to inatay na to, pakusugon na to, di, bang na to di akaruning kabayaan sin Tuhan. May tayad to. Sabab imbaran na to yung nagpapanjari Tuhan. Indonya piagulan na to, nagpapanjari Tuhan. Impiakay na to, dahil nga Tuhan. Dahil nga sabab yan, yusabbitullah.
patutuon iban pahugutun. Mga umat Islam, ay kamu manawag din nga sasakatan. Ay kamu mig din nga sasakatan. Hisiw sim mawaya sim masanyang adunya bawbukan niya in kalam sintuhan iwan hadis sinadi. Maita nagginisan na inwal na si manu siya masanatuin. Nagatod na pakulor, nagatod na palingkat sintao. Wala na imatud pakabayaan sin Allah Ta'ala sa sakata na panagnaan sa pinatunu sa pinatun naja kitab Allah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam in si makatayan masanyang si adunya iwan adlaw akhirat magkagunahan kita ni uwawot pangatayan. In nagsisiga bulan Ramadan di tud simiga. Mainkan makatapok siya. Bukum man bulan puasa tuan. Hang kakaltun. Makaminsan da sumu si menat sugpat na pamarong. Ta niyo yang mga tuan. Lilingon na to bangkitan niyo atas da sasakatan. Maita. Nalumos ni mano siya pagmaksiatan. Maksiat sindu, maksiat sinadlaw. Yusabbitullahu allazina amanu. Patutuhun iwan pahugutun sinallahu ta'ala yung mga bariman usugi bang bariman babae. How no? Bil qawlis sabit. Halapal la ilaha illallah. Hangkabawgbog kita niyo kata nagpuasa bulan Ramadan yan. Miuna iban wala hang kabawbog kita niyo mga tuan bil qawli sabit in qawli sabit la ilaha illallah mga tuan nagginisan ng tao bang nato di agaron ng kabayaan sintuhan inagaron nato kabayaan nato na aturan niyo na ini. Fala tanajau. Ay kamu magsagda. Way pagsagda na agam, mabukon agam na to, agam masintuhan, di aksidya kita niyo papagamahon. Bil qawli sabit la ilaha illallah. Way tuan mabaya suway mapatay nam pa mga magtatahalil. Panga kamulong naman pa masjid ko anyo mataw dito magtatahalil. Timbangon imbugat sing karayawan sin dunya iban sin luon niya. Mabugat timpahala sin lapal mo. La ilaha illallah. Sa way sammal mo. Way sammal sin mata mo ri ko magatod haram. Way sambal sim pagkaon mo. Way sambal sim pag-inom mo. Misan nakahanggatus tagkay man liapal mo bang kau masambal la yarfa paukara sihi sibra. Di umangkat ding hao mo. Hangasta. Nay ta sambal kau. Dimana si masambal malumi kau. Nagihinang kau tabiya sininang kalumuan biya sin Yahudi van Nasara bil qawli sabiti fil hayatid dunya patutuhun pahugutun sin Allah Ta'ala di hadunya iwan adlaw akhirat. Dahil nga sabab yan as-sabatu fid dunya pahugutun sin Tuhan in pangatayan nila, iban sin jasad nila, biya sin kahugot, sin pag-ibadat nila Ramadan, hadunya. As-sabatu fid din. Gawgot sila pag-agama. Na yung pag-agama biya, si kaywanan, tabiya yun, aulong na dito, ba't matun kami? Aulaw na pagdihilim bilop dito, ba't matun kami?
Astagfirullahaladzim. Dirihilan sintuhanin aturun, bukun dirihilan sintao. Wairon sa nagdihilin tao yan. Bang nagdihilin tao yan, dahing dahaw no. Nah, yusabbitullah, patutuhon sinallahu ta'ala, gawgot sila, inatay nila, injasad nila, impito ang gawtabaran nila, hapag-agama. Hikaruan, as-sabatu alat tawhidi wal iman. Gawgot sila manghinunggali patuhan. Gawgot sila imingat simpagtuhan. Nasa kalim pagtuhan ingatun sintauri kato, in ikaw ako, in ako ikaw. Uy na mag-uno yan. Astagfirullah. Sinubos na, papatay makato taniyo, bang kamu mawaya imingat simpagtuhan, amin hino sinabi niyo. Nasa kali, in ako ikaw, in ikaw ako. Nagtukod-tukod. Wala nagpahuni, tintuhan magingat sinakaman niya. Na, hikatu, pagaukuton sin Allah Ta'ala, as-sabatu ala ta'ati wal ibadah. Gawut kau iwan tutug kau magibadat patuhan. Di kau mimbang singkatan pekerjaan ini. Bang mabut na waktu, magbak kau iwan sintuhan mo, hiwin mo yung katanya sa kalituan magbak sa jaywan tunang. Way sambahayang subo, way sambahayang magrib, way sambahayang jamaun kumanlaw ni. Magbak sa jaywan bakay, way sambahayang juhur, way sambahayang asyar. Naasubin Rasul sallallahu alaihi wasallam unim marayaw amalan. As-salatu ala waqtiha. Sambahayang tiap-tiap waktu. Taniyo yan mga tuhan. Ini kaupat, as-sabatu alal haqqi wal ad. Tutug ka kasabunala ni wana kaadilan. Nakatiniw ko masa natuin. Ini kalima, as-sabatu ala sidq. Tutug ka kasabunala na nagputing ni manusia. Nagputing din nga taasan. Nagputing din na uno. Di malubog din sa pa din at baba harap pataas. Malubog din nga taas harap pababa. Wala panalo lubog at taas. Liubog na sinababa. Sabab lukubon nila na raw naso at taas. Pukusahan pangido sinakamin niyan. Na. As-sabatu ala sidq. Patutungon kau sinallahu ta'ala kasabunnalan. Maita as-sidku yahdi ila jannah. In bunnal mangdahi kay mo harap pasulga. Naimputing maghatud kay mo papinal ka jahannam. Maghatud kay mo paghiluhala. Ini kaunum as-sabatu fil amri wan nahi. Tutuhan mo inda akan sintuhan. Iwan tutug kau haliangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan mga tuhan. Dahil kato taniyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil sin mga sahabat niya kato taniyo. Nuzulul Quran. Impagparatong sintuhan. Sin Quran. Panabi iwan sin umat niya duara bil amri daakan wan nahi iwan liangan unin daakan yan al amru bil islah dia akita niyo maghatul may tayo ito maghatul nagtutuhan ng katan nagtutuhan sapi, nagtutuhan tao, nagtutuhan sin, nagtutuhan hayop. Hatulon sadya. Bukon magbinsana, bukon magbinasa. Al-amru bil Islam, maghatul. Nasa kalibiyang biya dagbos magbinasa.
Sinin Rasul sallallahu alaihi wasallam inaginiya lam ub'asu la'anan, wala ako naraaksin Tuhan maninggad, mamungmung. Way kaya paninggaran ko, way napamungmung ko. Innama bu'istu rahmatan muhda. Inaku naraaksin Tuhan, hipahato din pagkasilasa. Yan pa siya misyarang kakabtang, nabulak min tao. Diuwi niya na. Sinin Rasul sallallahu alaihi wasallam ya itaan sintuan, law kunta fazzan ghalizal qalb, bang mo pa kayo ninastol yung pagbungis, lam faddu min hawli, amin yaon matutut na kayo mo, inanakapak mo, hasarab sim bungis mo, hasarab sim pagastol mo, may kita niulong, mabungis sim masusugan. Taan yung mga Tuhan. Hamasasin Nabi nag-oo siya hata upasurun papag-arama. Hamuk da. Imasa na ito iniruha. Mag-oo kita ni upasurun nintaw papag-arama. Iwan mag-oo kita ni hawiran ang pari gumawa din ang pag-arama. Patuturun na ito, inatay na ito, pangayon na ito patuhan. Dahil nga sabab yan, nga mga kamatauran doa asin na din. Allahumma ya mukallibal qulub wal absar, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. O Tuhan ko, in nagpapanjari ka mo, in nagbutang sinjantong na mo, ikaw, pangayoon na mo, o Tuhan na mo. Patutuka, pagaukuta, impangatayan na mo ini, magtaat kay mo, iwan magibadat kay mo. Napaani wa iyakum minal ayati wa dzikril hakim, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa likaffatil muslimina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Mga kakasisin Allah Ta'ala, di papalupasin Tuhan katutan niyo. Amin, way nala sa muhabaran mo, lasunun mo na, mag-suicide na ka. Sabab mangida ka usog. Sabab mag-suicide, mangida kulong na usog. Tayong hugim baita kay mo sintuhan. Inna Allaha kana bikum rahima. Sa hunnal to din Allah Ta'ala malasa kayo. Namin way nala sa muhabaran mo. Mag-suicide na ka. Imutor mo ay pik-pik, paluparon mo na. Tumtumin ayat itu. Wa kana bil mu'minina rahima. Piul sinallahu ta'ala yang kalasahan niya. Lamud kau ring mga mapi. Lamud kau ring mga piun. Piun sinallahu subhanahu wa ta'ala bil mu'minin. Bang man siya beriman. Ayan to. Rahima, kalasahan si area dunya, iban kalasahan si adlaw kana-kana. Ingkatan ini kalasahan da sentuhan di dunya, pag adlaw kana-kana wayna.
Dahil nga sabab yan, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya, diya dunya, wa fil akhirah. Inadlaw akhirat, halom kubul. Inadlaw akhirat, yawmal qiyamah. Way inu-inu sintaw yawn, sa injajagahan kung walong nimulaw o kawaon. Iingat, haun walong nim pagparkingan. Nangatuan, ingaton na to, sasakatan na to. Padlaw susunod. Na, unimbeta sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasuratu Muhammad, tiyawag sintuhan ng bariman. Naasubun sintaw, lamod na ba siya paltawakan ini? Ya ayyuhallazina amanu, mga kamu bariman, may tatiyag sin Allahu Ta'ala, wala na bugto yung pansugpatan nila ng Tuhan. Haatay niya, haswara niya, hapito ang gautabaran niya. Tiyawag siya sin Tuhan, unim paltawakan sin Tuhan kanya. In tansurullah, mga kamu bariman, usugiman bariman babay, bang sadya iagad niyo yung kabayaan sin Tuhan, wala niyo iagad yung kabayaan niyo, yung pag-arot niyo, yung pag-abbo niyo, nagkaabuhan ng tao, nagkaarutan ng tao, sinway pag-abbo niya, sinway pag-arot niya, nag-abbo hiperaon, si Liukmos, nag-abbo hinamrod, manuk-manuk sa dyan, simod palang taingan niya, nag-aboy karon, tiyon sin lupa. Ingkatan nag-abo, ay roon si Mandala. Na, in tansurullah, bang niyo sadya iyagading kabayaan sin Tuhan, ang pamaluhay akaron. Pula-pula mo magsisiga. Kasandalan di si Mira. Di siya tumapog. Sa kalibukon bulan Ramadan, live na siya. Kaya ingatan din hukuman makruh. Tiyo din naghukum sin siga makruh, inukuman niya haram. Yung mana si makruh, hinang kaaastulan. Ano yan tuwan? In tansurullah, bang sadya iagad niyo yung kabayaan sin Tuhan niyo, ang pamaluhay, yuridullahu bikumul yusra. Huwag ka mo piyunitan sin Tuhan magsambahayang. Magsambahayang subo, ubos niyo na natug. Sa kalimatug, suway na magsambahayang subo. Bede ni kasambahayang mo subo, si matug, kau sambahayang na subo. In sambahayang magrib, huwag na pag-upis, huwag nang katantan. In sambahayang asar, wakto'y pagmamirenda niya. Sa kaliway absin niya mirandan niya, sambayang asar, taud absin niya. In tansurullah, bang sadya iagad niyo yung kabayaan sin Tuhan niyo, yansurkum, di kamu mahiluhala, di kamu mahina, di kamu masipug, di kamu masagga, maita, tabangun kamu sin Allahu Ta'ala. Di kita niyo magkakunahan tatawangan sin taong. Indayahan barhajat day sa bindayahan. Miskin barhajat. Biya din ni kapag tibuok nila, magtawang sila hakabayaan sin Tuhan. Nawang yan magtawang, hakabayaan sin dayahan. Nabiya na simasa na to ini. Nagkakuripot na lang na ikuan yun, hindi na magpangdihin. Sinimbola maggulong. Indagat ubos, hunas ubos. Hisiurin di pagtahayan. Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang niyo iya, ading kabayaan sintuhan niyo. Yan surkum. Palihalaon kamu. Palihalaon ning kabuhi niyo. Palihalaon nin alta niyo. Palihalaon ning
ibadat niyo, ayaran kamu sinallahu ta'ala, di niyo kagausan ayaran niyo baran niyo. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah yahfazka. Di na to kagausan ayaran niyo baran na to. Alta na to, ahli na to, suway na to harap pa Tuhan. Nabiyataan kita niyo sin Tuhan, bang niyo sa jagarum, in kabayaan sin Tuhan niyo, yan surkum. Tabangun hirayahan, tabangun miskin. Uno pa, wayusabbit akdamakum. Pauguton sin Tuhan yung panindog niyo, way umatukan niyo, mabukan tao ka niyo. Kaysa mabukain syaitan, sa kalihisiyan ay mabuka syaitan. Pula-pula mo, makasusa. Bulan puasa manlong niya, tambol na yung pagdidiskuhan. Yung riyad, kasi sa kaulaw, la Muslim yung magsusuod. Astagfirullah. Tambol na lang ng karaoke. Kaya niyo yan mga tuwan. Nah, wa yusabbit aqdamakum. Mabuka kaniyo yung syaitan iblis, mabuka kaniyo yung syaitan tao. Sa kalisiyan ay miuka. Ay, Tuhan. Maas-maas, mami pantalon bata bago. Bang siya mangihi, di niya na malais pataas. Intig siksi niya harap na papantalon niya. Sabab masigpit. Yung kamatauran siksa biyayta sin Nabi, hasabab sin pag-ihi. Ihi harap pakiblat. Ihi timigsik pa badyo niya. Ihi di makadhatulan. Ihi di misam mamaupo. Simingod si Yahudi iwan nasarak. Na, wa yusabbit aqdamakum. Mabuka kaniyo yung syaitan iblis, di niyo kakitaan. Iwan mabuka kaniyo yung syaitan tao. Yahudi iwan nasara, usog iwan babae. Mga kakasisin Allah Ta'ala, impamung sinambuk sahabat. Tao Madinah, impamung niya pabaran niya al-islah, summa al-islah. Hatulun kulong niya in baran ko tudyo patuhan ko. Nabiyaw nin tao, hatulun in baran niya tudyo papagkahi. Magpata, yari kami lang na tasbud, way sa kamon nakari, kamira. Hatulay baran mo antara mo ibang sintuhan, mig kami nga dunya. Umalup kau papatuhan, hukumun. Maghukum ko iban sintuhan. Hindi adunya ini maghukumin tao iban tao. Nasional, international. Hasusungo ni manghukum kay misyo. Tayan Tuhan. Al-islah summa al-islah. Hatulun summa hatulun. Bukon hatulun pag-ubos larakon. Bukon magpuasa bulan Ramadan, pag-uwasin bulan Ramadan, larakon ninay nga bulan Ramadan. Taan yung mga Tuhan. Uno pembeta niya, diya din indagbusin paghatul, at ta'atu lillah, wal ibadatu lillah. Pagtaat patuhan, ay mo agarin pikilan mo. Na, iagad man sintang pikilan niya, long sinyaw, taga pikilan day sa bako. Di manjari pag-agama pikilan ni nagarun suwain pikilan pataalukun pakabayaan sintuhan dahil nga sabab yan mag-agad katan biyasin pag-agad tan yung hapagpuasa. Uno pa yan mga tuan, at-ta'atu wal ibadatu lillah. Pagtaat yung pag-ibadat kabayaan sintuhan. Uno pendeta kaniya gaita niya baran niya. Bang mo mahatulin hantara mo iban sintuhan mo. Hatul na kau hantara mo magkahi.
Hatulon mo inaantara mo magkahi. Di mo mahatol inaantara mo pantuhan. Wayron da hatol, larak da katahan. Dahil nga sabab yan, naturan yun ang kahalan na to. Kahinapusan, dua asin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hidok ka ato tani. Unin dua ayan, Allahumma inni as'aluka sabata fil am. O Tuhan na mo, mangayo kami kay mo. Patutuhain atay na mo. Patutuhain pituang gautabaran na mo, himinang tumunay sindakan mo. Allahumma inni as'aluka syukra ni'mati. Iwano Tuhan na mo, anugharai kami magsyukur ha nikmat dihil mo buko ni pagabbo. Batin tao makabadyo lakot adlaw yaon lang na isa-isa ko na nagbabadyo lakot. Nabiyaw way na lakot, way na magbadyo, buos na. Mataod yan nagtatakad. Kung nuwalong nimbos, amin tatak maranaw. Sababin tatak maranaw lakot, way na. Kaya bistuhan na. Nabiyaon, buos na isa. Bangkaw makuyag simbadyo yan, hantara mo iwan sintao. Aun saan badyo mo, hantara mo iwan sintuhan mo. Pakuyagan Tuhan mo. Bukunin pakuyagon mo tao, rin ako misan dahilan pahala. Kung sumlong rin badyo niya yun, liwan kura. Naway yung nung niyo rin si magbiyabihan. Sakawa, doon kawakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala, o Tuhan ko mangayo kami kay mo, pagsyukur na mo kay min nikmat mo. Iwan mo Tuhan na mo, wa husnu ibadatik. Iwan mo Tuhan na mo, pangayon na mo. Sarayaw-rayaw pag-ibadat kay mo. Way lamod sin pikilan na mo, way lamod sin nakal na mo, way lamod sin katantan sa inakal na mo, inpikilan na mo, innapso na mo, pagaron na mo, pakabayan mo. As'aluka lisanan jakira. O Tuhan na mo, mangayo kami. Bang manin atay na mo, iwan sindila na mo, ini nagjijikir kayo. Bukon nag-iigil, bukon naglilimot. As'aluka lisanan sadika. Iwan o Tuhan na mo, mangayo kami kay mo. Imbisara na mo sa jabunad. Wa kalban khasi'an salima. Atay, timataalok kay mo, iwan atay, nagmalilla hakabayan mo. Sallu ala nabikum, fa inna jalla wa ala yakun, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhallazina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, warda Allahumma an khulafa'il arba'ah, Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali, wa an sa'iri sahabati ajma'in, wa anna ma'ahum bi'afwika wa karamika wa ihsanika ya akramal akramin. Allahumma a'ijjal Islam wal muslimin, Allahumma a'ijjal Islam wal muslimin, wa ajilla syirka wal musyrikin, wa dammir a'da'aka a'da'ad din min al-yahudiyin wal nasraniyin wa jami'it tughat wal mufsidina fi hadzal ardi ya rabbal alamin. Allahumma aminna fi awtanina wa asli a'immatana wa wulata umurina fi man khafaka wattakaka wattaba'a ridaka ya akramal akramin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansurhum nasran mubina wa fathan qariba ya hayyu ya qayyum ya jal jalali wal ikram. Allahumma dammir junud ash-shahayina, Allahumma dammirhum, Allahumma ahlikhum, Allahumma dammirhum tadmira ya qawiyyu ya aziz ya rabbal alamin. Allahumma anqidh masjidil aqsa min ash-shahayina ya rabbal alamin.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا نسألك سلامة في أوطاننا ونسألك سلامة في أهلنا ونسألك سلامة في جميع أحوالنا وشؤوننا يا حي يا قيوم يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.